Omu rusisiro eby'amagara oru habamo okukebera endwara zitari zimwe na zimwe, okushemeza endwara ezitari z'amaani hamwe n'okuhuumuriza abantu. Abebembezi omu Tanzania basiima obwebembezi bw'amahanga gombi ahabw'enkwatanisa hamwe n'okugira amahe garikukunda abantu. Entebe y'ekkanisa egi egendereire okunyweza enkoragana na munonga ahansi y'omukago gwa East African Community. Mukuru w'enkoragana y'amahe n'abantu ba burijo omu mahe ga UPDF Brigadier General Emmanuel Reshande yasiima entebe y'ekkanisa ezi kandi yaraganisa enkoragana egumire omu mahanga gombi. Brigade Commander wa Zanzibar Brigadier General Said Hassan Said yagira ngu entebe y'ekkanisa ezi zigendereire kutwara ihanga omu maisho kumara ebiro bishatu ubwo Tanzania erikwetebekkanisa kukuza ekiro ky'amahe ekya Tanzania People's Defence Force. Orusisiro oru n'orw'okumara ebiro bishatu omu Zanzibar, Tanzania. Omugandi Speaker w'ishengyero yarabura abanyishengyero abatari kwija kukiika ngo nibaza kubingwa ahabwo butakiriza miyoga yabo. You can only be seen to perform if you're in the house, you're in the constituency, you're at committee level. But if you're not seen anywhere, not even in the premise of parliament, so where are you? Do you want me to fail because you're failing? I am never going to allow. Hariho abanyishengyero twaganira nabo kandi bagira ngo abarukosha nabo abatakamanyirire kutensa omu Rungereza. Oruzungu olwogera wano luyitirivu nnyo. Kakati mu mbeera bw'etyo oli n'atya naga ngende njogera oluzungu lwange so nga ate oluzungu lwa Kabiru yandibadde ayogera. Ne n'atya naga nawulidde Kayemba Solo oluzungu lwayogera siruwulirangako. Nze bwe naasituka n'enjogera olwaffe olw'ekiryamenvu bayinza okutya ekyo ne kibakanga. Bantu mwe kintu oluzungu n'ekizibu nnyo nkireebire. Bamemba ba parliament abamwe ne ba P1 drop outs kunkabaryo nabwo kunogira ngo nibikiriza nka parliament ya South Africa ko kugira ngo abantu batenso mu rurimi rwabo bateka okutenso mu rurimi buri muntu mu rurimi rwe omuganda mu rwe yo munyankore okarebera abantu no batensa ne bagamba parliament ya higuru kunga abantu nibetina bita abantu bajangwa abanyishengero bine yinde mirimo mingi ibarukora. Omwite ba MP twine functions nyingi. Hariho yo kutesa habiragiro mugakora ibiragiro, hariho kugenda tukarambura imirimo ya government negendaje, hariho kukurikiza abantu representation tukabona ensonga zabo. Chambers za parliament tukicara nizinente benshi ahabo kuba turi abantu members of parliament bitanatana mushanju. Members bitanatana mushanju bona bija kukiko umuntu gumwe chambers za parliament zitwine tokubasa kuhikamo. Shana bakicarana mbene echo nacho tuino kutaho nkora nkice cyombe cyo kutamwe kingumu tuino kureba ngo nikikora hato mwino shanga kitakora bashate cyoma cya takora mwika mu kitabo oramanya oto muntu owijo mu rukiko notijamo ukeze shonga ningira twatwagira umukakiko kitaka business tuza kuzigonjora ibintu bigendo misho. Speaker bwina ndafite ko mukora iteka rye erikwata kugira ngo umuntu yabura enundi kwinitana takutensa akabandiza ba minister bo nabachiro ba minister 98 konkari 98 no shanga 20 bije nabo 20 bije bagoshejire bariyo no bagona bariyo no barotoka ebintu bikabakizamani. Gasha kwa Damba Tadeo omu Zanzibar, Tanzania hamwe na Jimmy Muhumuza omu Kampala.